Ada dah kot. Bismillah. Wah, rasa macam berat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah geng, sepit kuning geng. Alhamdulillah. Hari ni memang sepit kuning ha. Ni macam nak pegang. Ini wait nanti. Okey macam ni. Alhamdulillah geng, sepit kuning. Hari ni pakai material mantap. Ni mantap, material satu je. Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah. Jom buat sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Strike double geng. Alhamdulillah. Strike double. Ini sangkut dengan juara sebelah. Alhamdulillah.